Dengan ditama, amdi tanah, amdi Espiritu Tubitua. Igracia ni Tuhan Yesus Kristus datoko, amdi kekinabahan ni kinaingan, amdi kepisahan ni Espiritu Tubitua, mempai na Yesus sabi-abi. Tapi ngabi, tadaw minggu na padabahan na diting, at tadaw minggu Pentecost. Dari, itiatadaw minggu na paditing, manang katod ko, sebab do nagunop landi di Tuhan Yesus da manak da toko da sanghun i manunuhong Espiritu Tubitua. Amo kono pa kay nga miampay da iti Espiritu Tubitua tamay matako da umuhigan sebagai da iso eklesia misampu sebagai da iso eklesia. Dan mentok da ko panong kaduhadan tako diti kanang mikot sabi-abi da dumbangan ni Tuhan, mabitan tako panogi, sabi-habi na pagkinan na tako, miyampay na katumbasan ni Panginoon. Tapi na ngabi ka ng mga kundalo sa ngabi na tako, kapapatondan ni tako sundi, na mamalamay ni katapatan tahamlati tabi ituwa. Mga kunzo, dadi kinaingan tabakas, da Diyoso ay tapinay ngabi, donok mi doso zo kozo, it pamusaban ngabi ku, amit bos ngabi ku, it nunoy naiman ku, amit nunoy aw ku nangazan damimang. Mazana sa ku, mazana sa ku, mazana sa ku tagazo kozo. Ito na pogi na makinsiyan zo ni Mary, yabitua pentihamus sa hangay. Sabi abinitasab sang tingavi, Diyos tapinay ngavi, dos mambayang montok lugo, dari Tuhan kinaingan datoko. Iti Espiritu Santo, Diyos mo, Diyos mo,
Kikasyanan na dado ko, ikinengan tabakas, mamahiyang dado sa ngapi dado ko, ang magabit dado ko na kapasisan sa ladyol. Tuhan, ko siyanay no, Kristus ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no, Buntugan do'y kinoy nga di nakabas puso. Om ibabasan do'y tun nga bidang abasi. O kikinobohon do'y tala pangasosi ko'y diya. Onong buhaw kikinasi ko niya, sumamba si ko niya, mamantuk si ko niya, manak si ko niya, dokoponong kotawanan, kami muntok kebentukan kagaso. Tuhan kinoyan, Raja surga, oi kinoingan, tawa-tawakan. Tuhan Yesus Kristus tanak-tanak tontoy soon. Tuhan kinoingan, nombali kinoingan, tanak ditawag. Ongiru kolido so ngabiri pohogunan, Osianay no idagan. Ongiru kolido so ngabiri pohogunan, Oy mo sambayang sang. Ino ikaw kono India bananan ditama, O siyanay do idagay. Luis isyaw do iisong komitwa, isisyaw do ituhan, isisyaw do itakawas koso Jesus Kristus, yang Pai Espiritu Tobitwa. Pilih kebentukan bikinoingan ditama. Amin. Kanus membayang. Oy kiningan, imaza di katapatan tahom lati da kelamasan Tagazo, di Tanabay no, membitua di song eklesia no, patitikid tuhun tinaw. Patungwo no, sumambayang skoy, itak ngabi di Espiritu tubitwa, dumapas di vos di tanaw. Miampay di grasya, poin kiningan, inoko poin kalaja untuk kuminsan lagi di abal tabasi da pinabal. Ponwo no dabay no da insan po iginabangawi di angot mazan. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no. Imamamasi ang mamalintam yang padiyaw. Di kapisan di Espiritu Tabitua. Iso kiningan montok sa hihinaid ay so kupuson.
Pambasan mentadi kaiman ngavi di apostol ngavi. Untuk nakaikot at tadaw do Pentecost. Nakapagitu tubong sa viavi i apostol ngavi do id iso hinimput. Do untuk tigog i donongaw diho. O nunu iminonguni miagado tongus tahogod mantad tavan. Om iginangaw di inakapanu di sang kahaminan, idinikon diho. Om kiva minintahang day diho, imiaga kay diha nga vida tapoy. Minagito tang kizad nga vi, om minikot na mundong, do idtuho da toy sa iso diho. Nung apanu sa via viziho miyampay di spiritu tabitua. Om tuminimpun na mabos, dabos nga visang kasuvazam. Tuminanak diho, dititak dabos espiritu. Dadi, kivatuhun tongagyotid katumbazan, da paingizon ni Jerusalem, da mantad patitikid tinaw idsaw da tavan. Om idtuni ditino, da savyavi izyoho, da tuminimung. Tasosonghun danom puvangan do kongaw ditun ngavi do mabosid-bos daw sondi. Ni mazaan ni ziho om natangahan. Paintanto kasamatu kadiho da minabos. Do savyavi tituhun masa mabos ngatuhun ngavi da Galili. Ingko di iti daan takan do toy sa iso do takaw. Kongaw diho daid bos na pagundaw sondi. Tuhun nga vi Partia. Tuhun nga vi Mid. Tuhun nga vi Ilam. Tuhun nga vi mantad Mesopotamia. Judea Cappadocia. Pontus Asia. Phrygia Pamphylia. Egypt ibogizan nga vi da Libya. Posoyhi da Cyrene. Nogi tambuhoy ngavi mantad Rome. Jehudi nagituhun ngavi nakaswang idadat Jehudi. Tuhun ngavi Crete Arab. Kongaw takaw diho damangya idbos da takaw susundi. Kamoy do kay mazaan ngavi di kinayngan. Ibos di Tuhan. Hoy katono Espiritu no, oy Tuhan, amin bagubay no osoy, bawdo tanah. Hoy katono Espiritu no, oy Tuhan, amin bagubay no osoy, bawdo tanah. Ôi Tuhan kinoy ngan song kono di onida manu song kono di ogino modok lajanu oi Tuhan no ponu iti tanga do piunyo vanganu Kotono Espiritu no, oy Tuhan, oming bagubay no soy bawdo tanah. Anu kumuhi isundu wanu matai zioho, kumuhi doi di siobuk non
todo no Dio Poi koton nu Espiritu nu avangun isyo Omim vagu vanu osoi bauro tanah Kotono Espiritu nu oi Tuhan Omin mo gubay no osoy bao do tanah Poti hambus no da so mulo mo Ikabang Tuhan di Tuhan Umondos no da Tuhan do di klajang avidaw Kapupun siko no da do irisido Opo musavanku ngavi O iyumku o kaandasanku doi di Tuhan Kotono Espiritu nu oi Tuhan Omin mo gubay no osoy bao do tanah Pembahasan manta di suat koiso di Santi Paul doi tuhun ngavi do Galatia. Nung Espiritu o papatunod Diyosu nga oko ni Maiko it ko higaganan ko do umaha doit kapanantaban ginabosondi. Tu kapanantaban ginabosondi no ihaban di Espiritu. Do sakakahino do humavan do kanunu mega dino Espiritu. Omitino kozo o sabab do iho duvono po nga migaga kozo do okondi ko tumoy mo Diyosu do papapanaw di atag tangabasi Diyosu. Nung obuan ko di Espiritu ay so iundang-undang do kanu kumama Diyosu. Songyan no po, ikapanantaban ginabo, sondi do poin kaladya. Nga ikotutukon nga no po di, nga atahang kozo. Mianuanu, magabantat, aiso tunggungan, doit koy man tazamut, kasamban det maso, koy man don kotubangan, pigogutan, piasangan, tibogu, o binghasu ginabo, ompyo duan ngavi, ay so pyunungan ngavi, magipapangan, kapapahad, kobukan, kalamazan it kozomutan, konunung ngavi, imega dino. Papaingat zo Diyosu, dobayno, mega di pinapaingat zo hay Diyosu. Ino po ngavi mega diti, o kulalaho nga aw may katungkus, di pomolintan do kinaingan. Nuno, iobiton di Espiritu nga pensusubay ko zo. Ko ginavan, kaandasan, pibabasan, katabazan, tinuhod, kobosyan, kahansanan, hinud, kay papan, sondi. Ay so undang-undang do kanu humaban do kununungabi megadino tantu no. Aw ko ikanu do pansanganu di Kristus Jesus sa hagingaw papapakon po Diyosu o sa biyabi to pipiumanan do kapanantaban kinabosondi hizab do tivo.
Tu Espiritu no, ikaposizon da takaw. Kanono, makitunod di Espiritu. Ibos di Tuhan. Ikot no Espiritu to bitwa, nuono'y ginawang awi, dito nga hinu. Ompoy kotono'y diyo'y tapuy, doko ginawan mo. Haleluya. Tuhan, biampai Dezo. Pemasan manta diabal tabasi tebitua sinuat ni John. Minubos si Jesus na di makiki iyang amidaw. Untuk koikot popipit tunod. Ipoikoton kumay na Diyos umantad di tama. Espiritu na katapatan. Ihumabos mantad di tama. Isidono iisasi ko. Omisyoso nga isasi nga winogi.
Tumiampay ko daga naman tadi tinimpunon. Agumo pada aboson ko da Diyoso. Nga andaman nati aginumo di do ontok montok Diyoso da babay na. Ngantok ko'y kati espiritu da katapatan. Patunudon ko idisido. Da di katapatan penggenop. Tuwa ka ni ka mabos isido da miyaga ko'y mantad daw sundi. Nga mabos da no nunu na handaw. Ang papayha isido Diyosu di kanunong ngavi dumikot. Membantu gidogay sido. Tu sabi abi pasunudon daw Diyosu nga anwani da mantad nunu idago. Patitikid kanunu ikiba di tama nga dago. Inono danokwo tu minabos zo. Sabi abi pasunudon daw Diyosu nga anwani da mantad nunu idago. Yabal tabasi di Tuhan. Tapi dah ngabe nung muat zo dia zo kia. Kibanang ko dia zo au kondom do tadao kinohodian dia zo. Birthday dia zo. Kiba? Tumazan zo do sabi bila toko na po nga nom toko o tadao do kinohodian na toko. Amakon na po kayo nga montok kaguman tuhon kon kasabi abi ya nga kaguman na tuhon lamazon dia ho o tadao do kinohodian. Birthday. Nokwa to lamazon. Sebab na po nga kumoyso na po. Isok po ng katahuanan na Tuhan tunaw di tako di pamagunan. Amo ka na pa kay kumodvo nagompi tako, ginompi tako di Tuhan, no gisom man tadi ni tako pahid. Gisom do nakagazo do tako. Gisom do tadaw bay no. Kumataho na po. Pumusaban ko. Lamazon tako kinohodian na tako sebab memang tako di papabagi do kaginaban konsekan na tako montok do paganakan do toko. Kaubangan ngabi do toko, tambahut tanak-tanak ngabi do toko. Ina pagi do lamazon toko tadaw kinohodian do toko. Nga kayo ko nang ko tabinay ko ngabi. Do tadaw no padabayan na ditinga iso kalamazan sebagai do birthday nagi mentok na toko. Tadaw ba na po nga tadaw na nombo na nohodi ecclesia. Birthday of the church. Pentecost na po nga tadaw na nombo na nohodi ecclesia. Ibadat ti Dios umuso. Jadi, pag-hudi ti Pentecost ay sanang ko ecclesia. Ay so. Sebab nung intangan to ko tiya Pentecost. Ano ka man sa Pentecost? Pentecost na pangabos na Greek ya. Pente himonopod. Pentecost kalamazan himonopod. Himonopod tadaw mantad tadaw kalamazan Passover, Paska. Untuk bandozo 2 minggu gisambay na mantad dikinalaw kalamazan to ko da Paska. Himonopod tadaw ti. Jadi ina pagi da Pentecost na pa nga tadaw kalamazan na himonopod tadaw. Nga iho na pa Pentecost ha. Lamazan tuhon Jahudi nga kon ko miyaga da Pentecost na to ko. Tumuntok di ho na po Pentecost muntok na tuhon Jahudi na pa nga kapumuan naman di ho da namba da pinatak na Tuhan di Moses ukum ngabi. Di pod ukum na kinaingan. Iyo na. Ina Pentecost mantak na tuhon Yahudi. Mantak na tako tuhon Christian. O kanapa ka pinatak na Tuhan ukum. Nga pinatak ni Tuhan Espiritu tabitwa. Nongo tako mantad na pambasan ko sa dabay na di. Dan nambo da sabi abi di apostle ngabi mo boss di
Tuhun ngawi da panghipot da Jerusalem. Itinaw ngawi. All languages kamay di. Semua bahasa. Sunungi mada tuhun siya mantad Galili. Yahudi. Tapi nak membos siya da bos ngawi da tuhun da tinaw da suway. Iwakan. Kamasan na pa ding Pentecost mentok da tako na pa nga kinasandatan ni Espiritu tebitwa dan namboh da ita abal tabasin na pa di Tuhan Jesus nga patakon mentok sabi Tuhun. Napa ka mentok da Tuhun Yahudi. Nga mentok sabi tinaw dan pemugunan diti. Kampay na sa tako. Tuhun kadazan. Ino da tadaw Pentecost na pa mentok da tako nga isa kalamazan da kinohodian da tako sebagai da church, sebagai da eklesia. Ama patut da lamazan tako iti, miyampay da konsikan kapanong katawanan, miyaga da kalamazan da kinohodian tako to sondi. Sebab sa hinay da nambo da nohodi ay eklesia. Ginompi tako di Tuhan. Piyan na hinay da kinohodian da tako, Dubo noibu hobit ton. Dan nadadi tako, nohodi tako sebagai eklesia. Sengyan tako na po da membos da eklesia. Masih tidak naman tako, masih tidak lotion tako iti sebagai da tinan di Kristus. Kenapa katia bangunan, ya? Hinimputan. Tinan di Kristus. Tinan di Kristus na pangasat tako. Sebab Kristus na panga hugo na takaw, isa takaw na pangatinan daw. Ino, da kelamasan na padabayan na diti, nga isa nagi tanda da nambo da kapisan da sabi-habi tuhun. Kada pa ko sababi mantok da sampamugnan, da nambo da misa takaw, da ikatumbasan da tako sebab na nakibada ikaris da tako isa kutumbazan tako isa kalamazan tako dumisa misa bago ti leader da tako ipop nga mentok na parang kita ko panogi ina pagi nang nondom dioso tay ka kon nondom nagi tumazan sa do kay hoko da tikid taon panagi kibada sangyan pa dalamazan tako ti Pentecost kibada kay katan PPL zone lagi na magupit na spandok megadi kaniab kasadop sunset mass tanda na kapisan na toko sebagai da tuhun Katolik sebagai da tuhun ngabi di tumbasan de paroki da Pinampang nga tapi na ngabi kalamazan da Pentecost na paditinga ay sa dalati nung dayti na po ipanabazangan nung bayan na po dalatian tako anong katuan tako dituan ay sa dalati pozo iti kalamazan na Pentecost mas iti da obitan tako da kapasisan tako da tikita daw miyaga nagi da kinohodian da tako birthday da tako ay sa dalati da birthday da tako kinohodian da tako to sa sandi nung aw tako tampasisan ako pasisang toko na hobi kasudong hobi abasi. Kamasan nung taon niti mamalamay ako dati na kalamazan na kinahodian dubo na padamhimaton. Mantok deso di ako makan ngabi. Nga nung kapopasisan na po deso miyagay ko sa tanak na padamhimaton teenagers, ausang ko kasudong. Nung mamalamay tako na kinahadian na sebagai na tuhon, kinahadian na tako na dua na pa ng himataon, jadi masih tidak kapasisan tako panagi nga pakitanon tako tuhon, da sa tako na pang kiumuna da dua na pa ng himataon, kamasan, ginabad tako, kaymazan tako, nga dubon na pa ng himataon na kita datuhon.
Akan ka lamasan toko birthday da toko kinahodian da toko da poing hodi da dupo na pod himo taon kalalahan na da posisyon toko nga miyaga da tanak da pod nang taon awsang ko kasudang amin na pagi montok da eklesia ngayon ka nagi dahil kalamasan niti tiap Pentecost iti kinahodian da toko lamasan toko manang katod toko da Tuhan nga temposisyon toko nagi iti kinahodian da toko diti da sebagai da eklesia da sa hinay da dubo na ibuom himanatus taon nati ako hobi awsang ko nantob tapi kuang hobi engka kamazon pensandad toko no da komposisyon toko da tuhun sebagai tuhun Kristian. Jadi nung sebagai da tuhun Kristian ni kalati no da ingkuwa komposisyon da pahing Kristian patut no pedang audit taga da pada da mengusub da tikid da minggu da may mugad may sambayang. Tu sondi da kalati kaiha kau da onu tanggungan sebagai da tuhun Katolik. Nung itia eklesia no hadi sa hinay da dubo na ibu hobi taon kya pamusaban toko nagi nga patut da ingka kalati toko kayo toko da onu angkab ngabi da diocese da toko onu lati da kutumazan ngabi toko nga tapinay ngabi dungin tangan toko sundungi ma da tikid taon lamazon toko iti Pentecost iti tadaw da kinahodian da toko sebagai da eklesia o kita toko da kakali da aw sangko gumo kasimbanan aw kasimban posisyon toko sebagai da eklesia kon ka sebagai da sasanguhon ya sebagai da eklesia sebagai da isa paroki kiba po da misasandi aw mipahud mamanaw kiba po da aw sangko kalati da ingko teka ano kamazan da liturgy mugad da misa may na patay may sambot di tinan ni Kristus tapi aw sangko kalati da ano kamazan da misa tabi tuwa ipa da boss da misa nga aw kalati ano ba kamazan da misa ati kiba po da aw sangko kayo da tiyak kamay da undang-undang ngabi, hukum ngabi da eklesia. Miaga da kibati songhon tambahot. Apa na balkatan bisa saban nga mikot may sambut. Sengyan na pa da bisay ko, ay, asa na kaya pada ka. Kamazan na pa diti tabinay ko ngabi, o gumo pa kalajaan na toko, da eklesia da toko. Isa toko inang kalati, sa takaw ikayo kamazan da nanuan na grasya di Tuhan nakatay mo da kapamalatian na ingkwa ako pa ng posisyon tutupat sebagai da eklesia pag mo pa kalajaan na takaw da papayahan diti papaintahang diti mantok da tabinay ngabi da takaw mantok da walis ngabi da takaw mantok sabi bituhon Christian Catholic dadi nung intangan takaw na ingkat pinay ngabi ingko di toko da papabal na abal tabasi mantak na tuhon ngabi di aw po atong bazan. Sa toko sandi. Tuhon Katolik i atong bazan. Dahil paganakan toko pa sandi nga aw pa sangko paintunod dahil kaposisyon sebagai depang Katolik. Natikid minggu Izo nampikat may sampayang tanak ngabi di Izo nambo. Sinabahan di Izo nambo. Teka mahing dia sunamba. Ina na pamusaban to ko sa iti. Sebab iti ano pang tikinaykatan na po da espiritu tabitwa mantok da toko nga manak toko kano pa ka mumuhig da toko tapi manak da toko da konsuban da managubang na tanggungan da toko da papaabal da abal tabasi di Tuhan Jesus. Dan nakatungagi sida, mantad pa yung patay. Kumaysa napatay sida, nga nakatungagi sida, mikat mahik isida. Iho na imisteryum ni pabalan na toko, mantok na toko tungon Christian, nalatian toko nagi,
ibos di Tuhan Yesus da kadis do ugad no pabalan no ia baltabasi do montok do sababi Tuhan bonsuana siya ingan ditama mitanak espiritu tabitua. Jadi teman aku ngabi kana insan bagu menang ketuan sebab na bos sebitua di Tuhan iti semambayang teko. Abi pokoknya da tada baina diti do kesendat nda koza tia espiritu tabitua de komposisian de eklesia da teko kanu teko nada do pepentahang do kuasa tegazo tindama di Tuhan Yesus de komposisian teko pepentahang di Tuhan Yesus mentok tisa hobi pokoknya do kesimban teko nada de komposisian da teko sebagai de eklesia sesebabna di kuasa di tia espiritu tabitua. Atumbazan zo dari sa kiningan itama tabakas menanodo da taban tanah dan sababi kununu o kita o mau kita atumbazan zo dari isa Tuhan Yesus Kristus itana tuntoy soon nanak di kiningan nanak di tama da paguhus sababi umul kiningan mantad kiningan Tanabaw mantad tanabaw kiningan tutupot mantad kiningan tutupot nanak ukon ko tinodo sumpi miyonsi miyampai ditama baza disido o sababi donotodo mentok dotoko tuhun ngavi o mentok pemesisan dotoko suminondo disido mantad surga o maza di spiritu tebitua nada di Tuhun dari hangai Mary nada di Tuhun mentok sebab datoko dan kepapakid salib dari sibo di Pontius Pilat nono so isido da kapatazon nahobong timnungag bagu ontok di tadaw kumatohu it ketunudan miampai di buk do tong bitua Menin sabati sido dari surga. Pinay kau dari abananan di tama. Mikot may bago sido. Id kebantugan. Dan membisala di sengimpas siam nangapatay. Kapemelintan daw ay somay kopuson. Tumbazanzo di espiritu tabitua. Tuhan imananak do posizon. Imuzu mantad di tama di tanak, ibiampa di tama di tanak, dosambaon bentugon mai. Ino kebos maza di profeta ngabi. Otumazanzo di so eklesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo dari iso pudsuan, montok di kepohiangan do ngabi. Mandadan dazo dari ketungagan di nangapatay di keposisyon di pemgunaan demikian. Amin. Nakabos si Paulus dari timpu di au toko koyo dan nunu i sambayangan do toko sumambayang dari do toko mentok do toko espiritu tabitua. Sundung petu do kopi man toko do mungkang toko do untuk sumambayang ngakanono mekinsian ditama miaga ditanak do penhansan do untuk kiba pekinon daw dan namat sumimba toko peta kodagay espiritu nu oy Tuhan peta kodagay espiritu nu oy Tuhan do opusan da di espiritu tabitua do pinuobo kababago o eklesia do onsuban no dida, do mimang panggo, do itpisan, kabituhan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Ta kadagay espiritu nu oy Tuhan.
Doon subanada di spiritu do katapatan, isontob poing igit ngawi do kalaja, it kapalintan, do ohi om ki pamusaban tanaw, popobu do ningkokoton tuhun, magigizon om pogun. Kanono sumambayang dari Tuhan. Patakadagay Espiritu no ay Tuhan. Dopi do nada di spirit, do koin sasamadan o lumaw di tuhun ngawi, iit kahungguzan. Kanono sumambayang dari Tuhan. Patakadagay Espiritu no ay Tuhan. Do sakodungon nada di spiritu, do kabahan, isontob kumalaja, do papobu, do kapoposizon, do tuhun, maza do kaganan, kapangusapan om science. Kanono sumambayang dari Tuhan. Patakadagay Espiritu no ay Tuhan. Do punuo na da di spiritu di Tuhan, do kahansanan, montok timpu do monto, o kumuhakan ngawi, om do kabahan, mantad nangabazan diho, ituhun nungoko kotuo. Kanono sumambayang dari Tuhan. Patakadagay Espiritu no ay Tuhan. Sumambayang toko montok diho, isumakit, miyampay toluo COVID hapadam sizam. Dumaza do sakaday do dokutul ngawi diho, nos ngawi, paganakan om kinobangan ngawi diho, do ovit na da izyoho, do itkobosian, do dumuapos ititimpu, do kasusan. Kanono sumambayang dari Tuhan. Kanono mikot dari Santi Maria tina do tokow, mukianu do sido da menampung do tokow, kuma di tanak do sido ituhan do tokow, Jesus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka ng grasya. Yampay diyaw ikinayan. Obitwa ko itanga sa nabitondo, o mabitwa itupa di tinan ni Jesus. Sancti Maria, tina di kinayan. Magkinsenay si ko'y tutuhon namin midosa. Damapay na umuntok jam nakapatason sa. Amen. Patako na dagay Espiritu no ay Ama, damoy na mamamasi, mamubos ko na dida, di ka posisyon no sandi. Mantad do sa kodong, di kansamadan no, kumaladya si ko na da montok do kasunizon, di ka pamalintan no, di ginawa do tuhon ngavi. Mazali Kristus Tuhan za. Amen.
Oh Tuhan, kita kagai, kata kondagai mga zodiac. Singkoyo mikot, nyampai titahan, kinabosan ng mga zodiac. Oh, bitondaga, Oh, bitondaga, kita hakiki. kondaga, noi dia, Oi Tuhan, nyampai ginabo, potonulon sa, kantaro ko ginaban sa dia. Oi mo'y Tuhan, kita hakiki, o hubukon sa mga zodiac. oh, bitondaga, Oh, bitondaga, kita hakiki. kondaga, noi dia, Oi Tuhan, sundong ngomong kang kumaidiyaw, siko'y umagsangkot ginabalo. Abakasono ginabodagay, o tumbasan sa may lopokyoto. oh, bitondaga, Oh, bitondaga, kita hakiki. kondaga, Doi dia, oi Tuhan. Azo Tuhan kinengan sabe pinangun. Tumazadak bos yan no nakatemo zika di loti takan sadiaw. Tuba di tanah kelajat hongan ngabi dan nau tuhun. Dumadi mai ti bentok dagai di loti dok posison. Azo Tuhan kinengan sabe pinangun. Tumazadak bos yan no nakatemo zika dihing anggur takan sadiaw. Tuba di kubas anggur. Kelajat hongan ngabi dan tinau tuhun. Dubadi mai ti di tinuman na kusunubanan za.
Imang sambayang tumenengavi, da ko bukan kom dia sungavi, atau menda da dikiningan tamata bakas. Penakno semembayang sukai Tuhan, demi agadi na batas di tanakno, Espiritu tabitwa, papentahang na dagay na hobi sinima, di katapatan taham lati poin hosok, da ditikaw bukan, anangan kozo da mamuan dagay da sabay katapatan. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miyampay Diyosu, poin sabata ginabangabi Diyosu. Kano manakdak mo ng katawanan ngabi na di Tuhan kiningan na toko. Natotapad na katununan matuwi diti kalajasa kapamasanza. Tumoy mo amin na bono po. Namanak niyaw na po ng katawanan ngabi Tuhan. Tama tabitwa. Kiningan tapakas ko sumasa ko puson. Tu minagawit na katapatan taham lati paska no dahil kapangasan. Minasunat no Espiritu tabitwa di tadaw bahay no. Dahil santob dinadi no, datanak ngavi ginompi no, maza da papiso diho, dahil tanak tentoy on nanak no. Iti espiritu, tu eklesia, minikot dahil kohdion, minogibang dahil sabi tuhun, di koihan, di kinaingan, minagawit sa ngavian, di bos tagumo, dahil tanak, kapakukunan, dahil iso kutumazan. Itinampogi hinguban miyampaikan na san paska patitikid tana. Patitikid tuhun Moskow itkazan no. Ipo kokosaan ngavi pan surga. Miyampai ditinimungan ngavi pan tasap. Humoso sangavian. Di hozok pazan kebentukan no. Aiso kepuson. Demasa ziho mangazo. Obitwa, obitwa, obitwa Tuhan kidoingan, toko pasang di surga, tabanom tanah, doko doko botu ganu. Azalilita kabas kozo, azo isido, ibiko ilingan di Tuhan. Azalilita kabas kozo. Tetepot abitwa kay Tuhan. Ito budol sa babi kabitwahan. Itinapogi do di zona do bitwa ititak ngabi sumambayang sikoy. Maza do posondot di Espiritu no. Do ditingabi miyaga bobo matu. Moy dadadi da itingabi. Do mentok nagay. Ditinan. Amza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk nitimpudan iman, patubusay sido, nasaga konsodas minuang de kondasan daw. Binati, minak daw ko ng katawadan ngavi. Binangakib di, pinapatak di damkiki iya ngabi daw bos. Ono iti, sabi pangakan na diti, tuwi tinoy tinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk napungay makan min sa sadap. Nano di sadal saban. Minsan po da minanak dok manong katodan ngabi. Binatak di sadoi dan makikii ang ngabi daw bos. Onwiti, sabi ko, Panginoon naman taditi. Tuwitinoy saban iza ko. Iza di batas kapabago may sa kupuson. Ipatungon may mentok Diyosu mentok tagumo.
Montok di kepahiangan no dosa ngawi. May no iti dadikan naman dago. Ikatapatan taham latih da ketumasan. Papabagziko'y do kinapatazono, oy Tuhan. O mapatahang do kinotulaganu, isong ikot ko banu. Itinapogit demasas kay malamay di kandaman di kinapatan sa nam kinatuwagan daw. Patakon siya sa diyaw Tuhan, ilaw tinok posisyon, o may sasaban nok pomosizan, manak nok panangkatuhanan ngavi, do nagitan sa kayo diyaw na kapanan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duka sa kadas mambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kanadadad iso, maza di Espiritu tabi ituwa. O namo, o Tuhan, Ecclesiano pantangkap, patatangkap ni pamagunan, mabitan na sida di kapunuan na tawad sa kanay. So ngabihan miyang pa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Father Ngabi. Ano mo nagito pinangabi Dagay? Ino ako dap idikan sa nandi katungagan, sabi inapatayad ko siya nanu. Tay mo no ziyo da nabaw da vos no. Kasi na guys sa pebis mambayang sikoy, damiang pa di hahangay tabito a Mary tinadik na ingan Sancti Joseph Sabado sido. Damiang pa di apostol tang bitua sa pebis Sancti inakpopons ko diaw di po umpus ni umulan ngavi. Kanon sa kanadarik bosyan, dadumani da sambit mungkus ngavi da kaposison selajul ang mga membantuk diaw maza di tanak no Jesus Kristus. Maza di sido, miyampai di sido, amid di sido, o ikiningan tamatabakas, hindi kapisan ni Espiritu tabi ituwa, sabi kabantugan ang kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay ay sa kupuson. Dadi penuh di mamasi, naug mazadak pengian pen kinengan kata mazka dumembos. Amazai di syurga, o bituan roh kaanu, di kota pemolintanu, isang nuai mandai tanah, niaga doika, doi syurga. Aku ragai no tadau riki, oloti sata sasamana, okori okozikoi, doasa nabidagai, niaga dagai no poporio, kisontok mo muhasa, Pagkabasas kay Tuhan semambayang sikoy, namantan patitikit talat. Katawad na damanak, daw pipabasan, itadaw nga binagay. Damasa di sa kanada ko sinano, pagkabas ka na dato mo'y manamantan doso, ang pentampas imantan sa babi kosusan ginavo. Damasa kay panganda, di kansanan na bituahan, di kay katan di bamasi sa Jesus Kristus. Pemerintahan di kuasa, keuntungan,
Oi Tuhan Yesus Kristus, minabos dari apostol ngavino. Pibabasan timponon ku Diosu, pibabasan ku takon ku Diosu. Kadentong, da dosa ngavi tagay, ngada di ketumbasan di eklesiano. Am katahuad na da manak na sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan miyang pahizab no, mamamasa mamalinta montok sa hinahit ay so puson. Ipibabasan ni Tuhan, miyampay Diyos sa tumoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Umari kinoy nga o ginuko dinoso nga biripo mo tunan o siya may dagan umari kinoy nga o ginuko dinoso nga biripo mo tunan o siya na'y nagay, umbalik inoy nga, o giluto ni doso nga bilipo mo kunan, o nagsikoy ng ibabasa. Intangay, idomba di kenegan. Intangay sido, mangido di dos ngavi di pemagunan. Obituan ay santa boho da dimakan ben sesedap di domba. Oi Tuhan, sumipadan dan patuk ko da sumusuk di tapu. Abosan no pay bos, pamingas na may kaluligon.
I Jesus Isu ang ginaboku, sosongyan sonopo kasambut kau. I Jesus minatay sebab toko, nyampai ko tumbasan logoy mono. Itinotinan tuom sa aku, toy mono sa miyabi ko. Songyando toy moto ko iti, I Kristus som soto ko isori. At ako ragay do tadaw iti, o akanon dagay do tikit tadaw, iyong mong abiro kahasansa, umpotuido no ginaposa. Itinotinan tuom sa aku, toy mono sa miyabi ko. Songyando toy moto ko iti, I Kristus om soto ko isori. Jesus pasong na visikon, matad nga vido kalahatan, kotumbasan dagay pogyotono, do kapadan mido tumanuya. Itinotinan tuom sa aku, toy mono sa miyabi ko. Songyando toy moto ko iti, I Kristus som soto ko isori. I Jesus Isu ang ginaboku, sosongyan sonopo kasambut kau. I Jesus minatay sebab toko, nyampai ko tumbasan notoy mono. Itinotinan tuom sa aku, toy mono sa miyabi ko. Songyando toy moto ko iti, I Kristus som soto ko isori.
Kano sumambayang. Oy kinengan, ipinapasandat datak nga vipan surga dari Ecclesiano. Tamangay no, sumambayang skoy, grasya nakatak no, da itak di Espiritu Bitwa, nakatungo da disido. Manimpon na da sabi binakas di da iti takanon pansunuman kano na da kusiman da sido di kapanabusan selajul. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Kano pumikaw, do makinongo, pipio kapayhan. Monto kapayhan, id mis savyavi misa tobitwa, itya panambasangan no po, nga pakabasaw nonoy mo, do iso pitohuno kampasatan, tumanud do gontob ginumo kompos iti. Idnombo do itinopo do panambasangan do toko, nga tohungatus himongopod tuhuno, o papakasaon do mampasat. Mantad no didiho, do unsubon o to binay ngavi, do mokiligistol hobi poguhu do to sisikap. Ino po di imikot tutulus, nga mozo do pipio po o tikon do nohu. Monto kopoligistahan misa minggu dumonto, pokyonon o to binay ngavi, do mokiligistol online id website do paroki. Kapanutubano po nga ontok tadaw kohimo, jam kapadom duvo do tanga sodop. Aiso i do kasimbanon do kasombutan poin sakay kulita, do doiti it panambasangan do Sancti Michael. Kapayhan sumusut, misa kamatan paroke. Kanjul o misa kamatan paroke, doonto ko dubong padomonom buhan kohimo, tadaw kotohu diti dumonto, dodoyho it Assumption of Our Lady Church Sugod. Itumimpun da jam ko opot do dongo subab. Kanu oto binay ngavi do umampazat, doid misa diti, maza kosohimban miti hombus, iposohimbon, doid YouTube Sokom St. Michael Pinampang. Kopayhan to vino, mokyanu kosokadungan mantat sa vyavi to binay, do tumanud no da do kotulan do woden, do sangyan humabus mantad panambasangan, o pupusan po o misariti. Pagyonon ko do humabus do mantad babazan idapan, idgibang ombanan. Monto kapayhan susubay o kitoto ko i-website do paroki. Kano sa vyavi mingkakat montok da sambayang di Sancti Joseph. Katubian, gugumampi di madadapos, sabo di hahangay tabitwa Mary. Dadiyaw pinatak di kinaingan, itanak tuntoys on daw. Dadiyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw. Miyampay diyaw na di Kristus datuhon. Tabitwa Joseph, dagay punogi, pagkitanay diyaw sunni do songhun tama. Mobitos ko'y dan lahandok bosizon. Pagkenwais ko'y da grasya, kabinsyanan sinyo, amumigais ko'y mantad patitigid talat. Amen. Ituhan, miyampay Diyoso. Ikinaingan, itama da babang ngabi, inaus ko da panabaw da pamusaban ngabi di makikiya ngabi, maza di kinapatunguan di Espiritu, iparaklet. Manak na da Diyoso da konsikan, maza da balakat daw, o mamadadi Diyoso da tumay mo osiman, miyampa di tak ngabi di Espiritu. Amen. Idihat tapoy kay mazan, iminintahangid sabat di makikiya ngabi,
Abakas ko zona da membakas na ginabang ngabi Diyosu, mantad patitikin talat, papoyvad di ngabi miyampai di babang pemahidang di. Amen. Ami kinaingan, inons ko daw menempu da bos tagumo, di ketunudan da isa ketumazan, menak na da Diyosu da ketabazan, ino ketumbazan, masa da tumbazan, menampugunan kau nada mantadkan sanan, kumada ke kita tatahang. Amen. I balakat di kenangan tabakas kozo, itama, tanak, espiritu tabitwa, sumundat nada ada Diosu, tumimpon miampai Diosu sohihinait. Amen. Ugad no, pabalano, i abal tabasi di Tuhan. Oto ahuadan dahil kinaigan. Regina Celi, Natale, Alleluia. Dia Eloisti portare, Alleluia. Resurrexi, Securisi, Alleluia. Ora pro nobis Deus, Alleluia. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua kami jadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita jalan bersama, jalan serta Tuhan. Kita jalan bersama, jalan serta Tuhan. Ceritakanlah tentang kedatangan Al-Masih. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi